cyane mukuri ibintu papa aza gukorera buramaze wihangana cyane nta kibazo papa wanje amaze kumumenyera ukuri nta kibazo hajya sinashavuye urabizi kwenda mu ibintu byose adakoroba wihangana oya no kwiyumva amahoro mugenzi wanjye nta kibazo pe okay anika kubaza ugeriwe n'inzoka ugeriwe n'ujya wavuye papa we n'umubosi bimwe bibi reka kumbwira ariko se we yarapfuye ibintu byose beba bahehe baba mu muji Bujumbura ibintu byose imitungo yiwe yose yase wiba amashamba yose ugiri kujya muhungu ari we n'inzoka urumva n'umubosi ni nk'umubosi wa papa mu majambo make papa zarazana ubujinga ngo jenga nemvura inzoka namwevuga uyu muntu jenga kumuvura gute ari we n'inzoka urambwiye reka tugende tubandanye umutima wanjye uratuje yo ni atari kuzi kuvura ndetse yarananiye no kuri kw'Imana byase gose ugombye wewe ikintu cy'urukundo nta nshuti na tutahura kuri nose undi mwana avuye yapfa araje aje akuzina amakado asanze atari hori hajya hose wansezera ntabyo urambwiye kandi ubizirize kwaza je naguhenda iyo ndayimenya yuko hajya usezeye utabimubwiye sinikwemera kuva hano ubwo ako kazi ko cyo kugenda nko kugaheba nimba ariyo miri kwazi niyo mpamvu izoka yakuriye nani mihezaga yari imwe wambabaje sinzigere kubwira none wangu bije n'umwe ngo uvuze ibintu byinshi byinshi nabitaho sinzi urukundo ubwo ntabizi ndabizi ni mpamvu atamenyesha nari birimo none je maze kukubwira wowe mama wanje uyu wundi muntu yoza agusumbya wowe ni uyu wundi muntu yoza gusumbya wewe ninde kuri isi ni wandeze nkiri kuva nkiri muto n'uruyoya n'imyaka 2 uracumva bisigura yuko imigisha n'imivumo biri mu maboko yawe by'iwanje biri mu maboko yawe ntibivana n'uwundi muntu wari wese kuri isi ariko yaba muze akiri muzima mwari kwa muri babiri uracumva cyahubwo ari kumbaza ati ibintu bimeze gute wasanze imirimo imeze gute kwanza kugira ngo kwanza pole niyo manuka yagushikiriye mbega ho wagufashije ninde byagenze gute ibyo ndio ari kumbaza ariko kumbira ngo kisira ngo kwanza ikindi rashi uwo menye je twari twavuganye kwaza ntabyo yari yambye kwaza yagize surprise ibyo byose byose nawe urabizi yuko kenshi birashobora gukunda cyane nibikundi ni nkuko yari kuza akagasaga atariho nigire mu bindi ndi nganyine mu gisagara none eske je ikosa cyanje nijyana ndakubaza ikintu cyitwa fiance w'umuntu ugifata gute none mama jewe kuvuga ngo fiance w'umuntu none kisa na fiance wanje fiance wonye namaze mu fiance hari n'impeta maze kumwambika je nambwira ati ivyo bizoza mu nyuma igikuru ko twese umujya gutumwemera kandi wo dushaka atanondo dushaka urumva ivyo nivyo bikuru ivyo nivyo vya mbere ngaho bikiriye kumva twebwe twaramwamiye nka fiance wawe niwe mukazana dufise hano mu nzu niwe twinije kwakira urumva ico cambere coco ugishe mu bwonko bwawe ndakwinginze cyo tunsaza cyangwa ntutume ngwara mu mutwe kubera hamwumva nkumva hindura bajya yawe hindura kandi byihuta ntusaze bihindura hufu nyarutse kandi byihuta bihindura iki ayo majambo yo kugira ngo bakubwiye ko impeta ari ikenewe impeta ndayiguha ubu nyine mushimbe umwandike mbwira ndafise nyinshi ngaho mu nzu mbwira ndaguha imushimbe umwandike habura iki ugira umwandike no cyo niba bakuvutse ariko mugenzi ukuri barakuroze nzovume nirukanka bakuvutse ku buryo harimo kukuvuza mbwira niba barakuroze ndabimenye jewe ndi muvyeyi sivyo naho naje kuvuga jewe no kuvuza kandi ugakira ariko igikuru nuko kisa ariko iyo twishe nk'umuntu aravuya kwanza kisa araje kugonza ni kadocha ataka kuri wowe ugenda kure ko musetse kisa nawe yaje gute atambwiye
kuko ubona gusa ati kuko iwe wagiye utamusezeye nawe yaje gutatambwiye wowe ko wagiye hiyo oyi utamusezeye je nasiziye wewe mu wanje reka naramudamu nawe ukwiye kumusezera umudamu niwo umubahirize ari umudamu wawe niwe utegeza gusezera kisira biracyari mu nzira biracyari mu processes nta kizima kiravamo urumva kandi aho rero no byugariye aho no byugariye urumva kandi niyo acha yihera acha gora tungume ngo yamaze kundonga kakabaye bivaye n'ibyo mumubwira je ndacamwiga ndacyaraba ingeso zibigira ndabe ko rero uvuga ngo ufa kwemera gusa ngo kuyoragura gusa ngo kubera ko mwamushimye ndakubaza aheze igihe kingana gute muzina haheze igihe kingana gute umuryango wose muzina papa wa ntumuzi uramuzi ntumuzi nishura uramuzi ntumuzi se mama wonye umuti wawe banze umuzi umuti no wanywa gute nakubwiye umuti wanje wa mbere ko ari kiseje Ingo tugane tugene. Jewe nakubwiye jewe ibintu byo kubwira tugende. Igikuru nuko. Ingo office uragwa yasi. Murondera banza kuvuga musabiki bongo. Banza musabiki bongo. Bazo n'umuti ba. Anita! Chaha tugende. Papa tugende he. Haguruka chaha. Heruka. Uyu mujana he. Koma ngaho. Udukurikira. Cheha urahabona. Tugiye he papa. Wita mu mata nk'isazi. Urahabona ko undabire. Tugiye urahabona. Chaha uguru muda. Chaha tugende. Tembere. Chaha rinja tugiye he urahabona. Nje kweli ki swali fanya kugeza. Hatari. Jamii. Nibiki? Oh, uraza umwanya magaze ngaha. Oyasha. Eka kubeshisha. Shira amazi. Naho koza igikombe kinini. Ico nico sawa. Hamu unywa inyota igajihera. Uko amena amazi? Uko wiyumvira iki we? Uko wiyumvira umwana cyangwa? Uko wiyumvira kisi? Oya. Ujya, yosh. Kijya n'icombo gwere ajya. Kijya n'icombo n'ukuri. Ajya. Aona kisa? Kijya n'icuki n'ukuri. Hajya waratoye. Hajya waratoye. Nukuri kw'Imana hajya. Ndazi kare uri kwiyumvira aho nta wundi cyo gitubikwa azoza ujya n'uwi wawe. Oya. Sindi ngo ndimvira uko. Mbega share kare. Oya si ndi ndimvira. Umurabye? Kungera gororotse? Dukungera ngana. Ego kwe. Asho uhagaze neza n'ukuri. Ubona gute ndamugu. Ujyo mu mpari. Ndibaza gatore nganga kuri portail. Yoguma indani. Agende haza bacho buto. Ereka sharika mablagi ya. Ujya cyanda mutoye no cyanda mudugana ruguru nkamugarana indani. Niyo sohoka hanze. Hama we umuntu yizane ugumukwe. Sharika reka. Ibyo sibyo bindagishinga kandi sibyo. Hari ibindi? Sindi ngo ndimvira we. Ndazi kata mukobwa mwiza uzoronka sa nujya.
nikuzi nibashe nari Bujumbura oya hajya basho yani we ubwo ugomba kumenya ikintu kimwe hari ubwiza bwo ku mubiri n'ubwiza bwo ku mutima umuntu arashobora kuba afite ubwiza bwo ku mubiri asa n'irerero asa n'ukwezi ariko ari mubi wo ku mutima hari abandi usanga Imana yarabahingabirana asanga afite ubwiza bwo ku mubiri n'ubwiza bwo ku mutima hari n'abandi usanga afite ubwiza bwo ku mutima mugabo umubiri ari fake birashoboka mugare rujya byose arabifise byose kabisa ujya arabyujuje ujya nacyabuze kure ari ubwiza ari bwo ku mutima byose ndetse nama namubonye nga nubwo ku mutima wo umenya gute utarabana nawe erega uvuga ko umuntu afite ubwiza bwo ku mutima iyo umaze kubana nawe nuko ngena ko maze gukura wenda koje nk'ubura baza umaze kuji wabo kangahe wewe anje shaka kumbura ufate neza baramazi kumbura ufate neza yamazi ndayatwara mugaho gwira saza n'akantu ahantu gama inde saza ujya wese ngo mwanda mubona Sara simbarira jenyine ndangira basibaririye agira ngo nkunda kubarira ariko simbarira jenyine ndangira bazibaririye agira ngo nkunda kubarira ariko simbarira jenyine ndangira bazibarira akira nakuzana prati chumwa n'amazi ngira ngo nkunda kubarira ariko simbarira jenyine. Karibu dada. Karibu dada. Tasoni kuma karibu. Anita. Jendi so ndi nyoko ndinde. Papa? None kubera ikivyo ndakubwiye utabikurikira. Nene nakoze iki kandi papa? Umviriza. Wewe narakubariye. Gerageza wige umenye kuvura nawe udurakiza isumu y'inzoka. Wowe ugendane n'umurozi ntumenye kuroga. Pfumu muheba. Ujya mugenzi wawe ntavura isumu y'inzoka. None umuntu afise umuti wo kuvura isumu y'inzoka barurozi. Urafyeta ku isumu y'inzoka wumve ko atari uburozi. Kubera iki we itamumerera nabi. None bakujya mukubwira kukigira. Imisi yose. Umviriza. Isa kubariye ntusubizamo. Kandi rero abana bubu niyo mupira. Isa vuze nyoko. Uzana ibya nyoko ngaha. Umviriza ukuntu ibintu bimeze. Ujya mukobwa. Kuvura iby'inzoka avura abantu ubumara bw'inzoka. Yabikuye kuri nyina. Nyina bikura kuri nyinabo. Nyinabo bikura kuri sekuru wabo. None jesha kandi abikure kuri nde no. Kuri mugenzawe uwo mukobwa w'igifu ufume basubwira n'icyo mukurako. Wewe ko yabikuye kuri se na nyina wewe wara. Muhebe rero kudashaka kufuma basi uronka no kuvura. Bihebe umuhebe umenye ko mutakigenda kandi kuvura. Sinkeneye ko mugendana. Uravyumva neza? Sawa. Muhebe uravyumva? Sinshaka ko nawe uzohava uhera uroga none uko kandi utaravyemeye. None kushaka ko ndavyiga kandi udashaka ko. Wari kuba waravyize kare. Wewe waramuretse aja kuvura ujya musore kandi ujya musore amaze kumuvura arashobora kumugomwa. Yari kugomwa wewe mwiza. We ntubona kusa naso. Uri ntore y'umukobwa. Urazi ifyo y'amahera bazomukwa ujya mu gihe yo mukunda.
papa uri kurakurikirana ubutunzi niyo mpamvu uri kwashaka niga ibintu nashoboye nje kwiga ibintu nashoboye iyo umuntu avyaye umukobwa mwiza abavyaye amanoti uravyumva baharura amanoti atwenga abandi bazoyaharura rero bampamagara nje kuraba ingene bayahamagara bayaharura kubera naravyaye umukobwa nk'abandi mwiza ameze neza ujya mukobwa aragusumba ubwiza ikiyo ai chikiyo ariko chikirofa ntubura gafuta abaye umukobwa Anita iyo nkwita bibazo nakwise akazina keza kumbura ipumbavu ikosore wihanure icyo nakubwiye ukora icyo abona ceri cyo gipawa harira utunzanira amazi yo kunywa ko mana navuye abahungu benshi batandukanye ariko ujya muhungu amumaza mu mutwe reka bashe kubera iki Sonia ariko ujya muhungu reka guma nzira mu mutwe wanje sindabyumva sindabitahura sindabyumva sindabitahura Sonia ibyo urimo n'ibiki ni ngombwa yage byatiki Mbega byasigiye byatiki reka nibuke kureba yarangiye Nonese wageze hano ryari ugira n'inanumvire kwera nageze ngako mugoroje kumugoroba ntabwo nari meze neza niyo mpamvu ariko ubu ndumva ndabizi ko utari meze neza nsoka kurya ntumbwire subwo ufite undi wo kubwira ibyawe maze ngose wamenye gute ugaca nimenya ko wowe nubwo utamwitaho cyangwa umbwire gahunda zawe ariko mfite abandi bankunda yaba mama yaba muramukazi wanjye nta kintu bashobora kumvisha kijyanye nawe njye busha niwe wabimbwiye erega barankunda nta kintu bashobora kumvisha nese mbarumbwira byagenze gute wabonye ukuvura wagiye kwa muganga oya ntabwo nagiye kwa muganga nagize amahirwe hari umuntu yavuye hariya avura imiti y'ikirundi ninde wakuvuye nimba ari umukobwa nimba ari umudamu nimba ntumbaze afasha abantu abavura ibintu by'induze by'ubumara bw'inzoka buriya nasanze ari abantu bafite impano zitandukanye kabisa kuko numva icyo gihe numva ukuguru kuko kurabyimba ububabare bwinshi ngo amaze gushyira kujya muti wiwe gusa naguma numva umukwega ujya bumara kwega ujya bumara nta n'iminota 3 yamaze nakinumva bwa bumara bwose bumvuyemo mana yanjye uwo muntu wazambarira ukamuzana sinzi icyo namukorera
umuntu umuvurira sheri wanjye niba namwiki ntabwo mbizi uzambara muze nawe sibyo ni kubera gusa naje ntazi iwabo umuntu bahamagaye uko nyine yego gusa hagati aho tubyihorera icyambere ni uko wakize sibyo ndashaka cyane mugabo wumva umeze gute ubu ni mitende ubu numva n'umupira nokina n'umupira yego ndishimiye kubona uri muzima kuko ngiye bakimara kubimbwira ni ukuri nabaye nk'urwaye umutima ibintu byose biranga nareba hirya nareba hino nkasanga sinzi nkabona nk'isinyibutse gusa kuva nkubona nkabona uri muzima nawe urabyumva kandi urakoze cyane kuza tureba Imana izi biguhembere oya ni inshingano zanjye kukureba si inshingano zanjye anyway nawe mzera ya papa ameze neza nta kibazo okay byiza Bushra Abe ngwa Bushra icyo cyakubabye wewe uwo munwa wawe utubugagwa nakubwira ujya mukobwa kisira yuko najyari ajya ruguru ndarigwa n'inzoka ni iki ndamubwiye kisa hari na kimwe kandi ujya n'umufiyansho wawe none hari na kimwe umufiyanse bisigura yuko ibintu bibaye ngaho byose uteza kumubwira umufiyanse bisigura yuko ibintu byose bibaye muri iyi nzu byose uteza kumubwira sinigwa ndakubaza wowe nyofyo none brad namubwiye kisa ariko numviriza ndakubwira sinkeneye yuko ibintu byose biba ngaho siri tubyiwanje jewe uzuramubwira urabyumva icyo wigira ko umuguru uyu wayo ibintu byose uvuga akacyo uvuga ibintu byose ubonye uvuga bisigura iki ariko brad we nabangubwira wowe ujya n'umufiyansho wawe nubwo nomubwira byose ibyerekeye muri iyi nzu nta na kimwe umufiyanse bisigura iki bisigura iki niwo uzomutwara ndiko ndakubaza umuntu ushobora kuba umufiyanse w'umuntu bigahera ukarondera uwundi ibyo si bisanzwe none mpaka ikintu cyose kuboye isazi none ukatubwira amatara agiye ukatubwira ukoresha umutwe wawe ibyo umunwa uzavuga umunwa hejuru uravuga ariko ujya ntegerezwa kumubwira ko ari umufiyanse apara kuvuga ngo ubuze ngo nocana gutabira ubunyene ngutakuranya uvaje nza kumubwira igikorwa cy'iyuwayi ntushobora kugira ibanga wowe umukobwa ni ibanga ugomba kugira ibanga niwaje iwawe niwaje kuba kugwawe uvuga ibintu byose ubonye mu rugo iwawe none ndakwihanije rero n'ijya mbere n'ijya nyuma gusubira kandi kumubwira ibice ngabyose ubundi usubira kandi kumubwira ukumva wamubwiye icyo cyose kuri kuranyankira byose by'iwasi nzozi ndabimubwira ni kubera ndabyanse sinkeneye urabyumva sinkeneye ndabyanse kumbwira ngo yariwe n'inzoka ibyo bigora bimufashe none namubwiye bi soka genda bizi chiwe why